3-1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Kamis di Coblong telah diadakan challenge. Jangan mundur. Semifinal. Sejak 3, abah 1, 2, 3. 3 sama. 3 sama. Biru sama. 3-1. Ya, 3-2. Masih tetap 2-3. Semangat Pak Haji. Siap, semangat. Oh, yang kuning mantap, mantap. Semangat Mas. Oh, gaya sip, mantap, mantap. Berarti penentuan sekarang, final, mantap. Wah, mantap, mantap. Nah, ini pemanah-pemanah hulu, pemanah-pemanah pada senior. Oh, mantap. Semangat Bu Haji. Aduh, mantap. Siap, siap. 1. Sama-sama ke atas. Sama-sama ke atas. Nih. Ayo, fokus. Arahkan target. Nih. Bakat. Hari ini challenge dimenangkan oleh Abah Dadan, ETT siapa? TT Nabila. Alhamdulillah, semoga ini menjadikan kita tetap istiqomah, amanah, dan tetap di dalam satu kesemangatan.
Siap. Ayo. Semangat terus juara Sunda. Allahu Akbar. Allahu Akbar.